Na nivou vlade formirana je radna grupa, interresorna radna grupa koja ima zadatak da prati kretanja na tržištu mleka, da priprema i predlaže moguće mere da se domaća proizvodnja mleka zaštiti. U toj radnoj grupi su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici trgovine, predstavnici Republičke direkcije za robne rezerve, predstavnici proizvođača mlekarske industrije. Dakle, radi se o jednoj izuzetno kvalitetnoj radnoj grupi koja je u stanju da prepozna eventualne opasnosti po tržište mleka u Srbiji i da predloži one mere koje su moguće. U tom kontekstu je i ministar Ljajić saopštio rezultate do kojih se došlo kroz praćenje dešavanja na tržištu i rekao sa aspekta njegovog resora odakle stiže mleko sve na tržište Srbije. Što se tiče nas, Ministarstva poljoprivrede, mi zaista smo posvećeni nalaženju rešenja za pitanje otkupa mleka od naših poljoprivrednika. Dakle, ova radna grupa u kojoj su i naši predstavnici insistira da se taj problem reši, da naši poljoprivrednici u ovom momentu ne budu ugroženi. Različiti modeli pomoći poljoprivrednicima se analiziraju, dakle sve je pod kontrolom. Jedna od ideja je da se otkupi mleko od prahu od mlekara i da se na taj način oni rasterete i obezbede nesmetan otkup i daljih količina mleka koje dolaze od naših poljoprivrednika. Naravno, tu su i drugi neki modeli koji će model radna grupa predložiti u narednim danima, vidjet ćemo, ali sigurno će biti u korist naših poljoprivrednika i u njihovom interesu.